ngai thatu zong zong te chibai le vek kule tun trum kan video chu cholkar ni hming om zia le an trobul an phua chhana tangin bul kan ron tan vele thut don ani pakhatna Sunday aum zia hi Old English sunan da ek kalam dikangemo chumia tanga local ania aum zia chu nini tina angani abul zo ka soidon chuan latin trong dai soli satanga local ania rom ho tradition ne na in kai noi ni in rom ho chuan cholkar khata ni masaber chu ni pathian tan an ser sanga ni pathian tana cholni le biak nan an hmang thina ni pahni na Monday ahming om zia hi Moon Day tina angania man lai rom ho dana chuan an thla pathian nu luna tana an ser ran thin nani thlabiak nani tinang deuh tepo ani thei hial ome pathumna Tuesday hming phua chan hi Norse ho in dona pathian tiu ti hming choya vu ania chu pathian an za na le an choi moi na ni chuani Tuesday ti chu Tuesday tinang dewani chu palina Wednesday hming vu ani chan hi Norse ho pathian Uden antia Odin ti in an soiboka chumi hming choya vu chunia Odin chu fin na te thule la poetry lamte le indo na le magic lama an pathian ani Wednesday ti chu Uden Day ti na tanga local tepti tepo in soila kan soi sual lo mai theiani pangana Thursday hming vu ani chan chu Norse ho khopui ri le kol phe pathian thora hming choya vu ania aom zia lamdan chu Thor Day ti na ang deu ani Thor ta na niwa ti na ni chu Thor chu Iron Man Avenger flima tepo kan hu ngun em kha parukna Friday hming phu ani chan chu Norse ho mangai na le in nei na pathian nu freak hming choya phu ania angyelangan chuan freak day ti na ang dewani chu huna kal zela Friday kan lo ti ta ti na ni pasari na Saturday hming phua chan chu rom ho satran pathian hming choya vu ania he pathian hi agriculture le hun lama an pathian ani Satran Day tiang dewa tanga local ani Saturday ti hi tuna chuanin thlaming tuna kan kalendara thlaming om zia le an phua chan lamte kan soikai zelang pakhatna January hming phua chan hi rom ho pathian Janus topna le bultran na entir tu ahnung lam le malama mai nei hming choya vuania rom ho chuan hun kalto zong song le hun lo om tur zong zong a mu thei vek ni in an ringani pahni na February hming phua chan hi rom ho thiang hlimna kut February atanga phu ania February an kut hming an thaser ti te po in soila adik tho ome pathumna March hi rom ho in dona pathian Mars ming choya phua ani boka palina April Latin trong aperi atanga phuania aum zia chu hong emo bultran ti nani chu chuan thalaya thingle mau pangparte anron chor tharna a entira rom ho pathian Aprilistana thaser ani tia soi ani bokani pangana May tha hming phua ani chan chu rom ho pathian nu maya hming choya phuani in he pathian hi thanna chithla na le thal pathian nu ani parukna June hming phua ani chan chu rom ho pathian nu Juno wangania hen pathian hi nu pa nau piang le meichia te veng tu anga ngayani chuan pathian an zana lam tirnan chuan kalendara hian a hming an chuan tirani Juno pathian nu hi rom ho thon thuwa an pathian Jupiter nu pui ania Juno chu pathian telal nu le in nei na lama tranpui tu ni in an soyani pasari na July hming phu ani chan hi rom ho dictator BC somli pali vela rorel tu chuan a hming Julius Caesar hming choin a thak dang lam tira a hma a an ko dan chu Quintilius ania thanga na ti nani pariat na
August ming phuani chan hi BC pariata Rome Emperor Masa Augustus Caesar aming tak Gaius Octavius ming choya phuania Roman rorel tu polte chuan Sextilis tharukna ti ming atang chuan Augusta sahne na choi moina tan aming choin an thak tani Augusta san he thla thlan na chan chu he thla hian a hne na chan an lom wangania a title Augustus omzia hi za na emo ro puina ti na te ni bokani kan soitong khan August ming omze masa chu Sextilis ania man lai rom ho calendar original a chuan Mars hi thakhatna ania August hi tharukna ani thinani pakuana September ron chuana original chu Latin trong September matanga local ania pasari tinani a chan chu soitong khan Rom calendar hlui chu Mars atanga ain tran wangania a hnuwa January le February da bel ani hnuwa September chu thlakuana nitoma sela a hmingai thlasari pasari ti chu apuhlen ta zelani somna October a hming omzia hi pariat ti nania Rom calendar hluya chuan thlasomna ni in avua tu hi Romulus ani som pakhatna November omzia chu pakua ti nania Rom calendar hluya chuanin thlakuana ti nani som pahni na December omzia hi Latin trong chuan som ti nania Rom calendar hluya thlasomna ani thina a hnuwa January le February hi BC zasari vel khan Numa Pompilius chuan a bel cha a chuwang chuanin thlasom pahni na aron nita ti nani A to Z animal January ni somni pathum kumsak ni somni paruka kan chuang kai le deyanga China rama bong vulna hun lian tak bong noi ni sing thum omna chanchin kan soi masale donani khovela farm lian berzinga pahni chu China le Australia chuan mutur omin ma se na an thodan kalphungero chu adang lam thunga farm then khat chuan bu chin lamte an ti thin lain then khat chuan bong vul lamte an ti thin thunga ani chuan khovela farm lian ber chu engen yang a chan na chu a chunga bong tam lam emo aram zaw zonga zirin adang lam theya a farm hi the design of production modern jiang city mega farm China ania awm na mun hi heilong jiang China ani in modern jiang city mega farm hi khovela bong vulna mun lian berania sang hi sompanga khan Russian market a supply tan sakni in July chuan bong nuai khat zeta tamma omani rin thuwa chuan mi tam tak chuan he farm hian ekar makta duai somni pahni le point nga azaw Portugal ram tiat zet chu a huam ni in an soi thina dik taka chuan ekar somni pahni point nga chu farm len zong ni lovin modern jiang khopui hrim zaw zong ani a farm hi alen ema wangin a chunga chuan zalen takin bong te chu an tlavel thei thina kumtinin bong hnute litar makta duai zariat vel an siam chuak thei bokani khovela farm lian dangte han soi kai le lokila modern jiang city mega farm anga lian dang hi an la om fowa entirnan farm lian pahni na chu China tho omin China modern dairy ania China ram an huya chuan omin chuta chuan bong nuai ni sing thum chuanga tam omani farm lian pathum na chu Anna Creek South Australia omni in chuta chuan bong sangkwa zanga om ve boka aram zaw zong po ekar makta duai rukvel ani bokani South Australia tho hian khovela farm lian palina Clifton Hills sa oma ram ekar makta duai li le point ni azaw tuamin bong sing khat sang li chuang an om bokani farm lian panga na chu Alexandria ni in Australia marlam rama chuan oma ekar makta duai li azaw ni in bong singa sanga velan oma anei tu te chu North Australian Pastoral Company te anni The Pulse January ni somni kumsak ni somni paruka kan chuang kai le ang scientist te chuan thing chu living battery anga an siam ni inan soitlat maya thing na chevel mangin chu thil chu siam a thei ani anti ani chiang zokin han soi zaw do nila ram noyai kalani chuan khol engma musi lovin power plant muna ikal angani ti na ni dona
thing na chele thi tho te chuan ngoi rengin energy an siam tlat maya he ngai dan hi suang to na thil chau ani lova Italian Institute of Technology ya mithiam te chuan hybrid tree chu an enchina thing tak tak chu man ro engemaw mangin an song bola chumi mang chuan ram ngo chu electric thiang hlim lak na hnar man ruatan an siamani thing na chu atam na le ol sam taka a chet vel theina wang chuan thing na te chu mechanical energy siam na thatak an ni theya IIT ya mithiam te chuan thing na chuan thil che tanga electric siam thei khol piezoelectric material chu an vua chu khol chuan thing na chu khoi che temo thli na chem che chuan chumi che tang chuan electric a siam ta thina ni mithiam tin an soidan chuan thing na maltin chuan an che ta piang in current volt za somnga vel an siam thei ni in an soya he thil scientific principle phena hian triboelectric effect kan tiang chu a oma thil pahnih chu anin to a anin then ton vel hian chu tiang thil pahnih te in kara tha hrui char chu ain peton thei thina nanostructure polymer chu thing na ti su nen ain hlom khom chuan thing na chu ni eng manga chaw siam theina chesi lovin mechanical energy siam chuak theya lo chang ta thina ni ti chuan om zia bera chuan thil nung adan kalphung khuanu dan anga na thok theile electric siam thei omna hmuna kan cheng ti na alo ni reng mai ani thing na manga current siam na mang hian en chin na hlotling tak tak then khat po nei ani to a chutianga chuan thing na che in mechanical force a siam atanga electric tharui in siam manga LED light ti en angte chu atelani he thil hian current kan siam dan kalphung po thlak danglam thei mai theya thing kung pakhat hian thing na tam tak electric tam tak siam thei tura nei dona chutiang chu thing na pakhatina ti thei chuan ram ngopum pui chu electric tharui tam tak lak na hmun lian tak ang ani don ti na ani science focus January ni somni pani kum sang ni somni paruka kan chuang kai le anga mithiam chuan kan solar system hian banga nei ni in an soitlat maya NASA chuan chu thil chungchang chu chiang zo ka hreturin an zirin ain puwa cha ni in an soyani NASA chuan kan solar system le apia lam in kara ramri om zir chian na tan IMAP mission chu an kap chuaka ani na taka chuan lei hi thil puar poleng chunga om angania kan leituam tu atmosphere chuan khovel pona thil om te laka tanga minveng him turin bang ang chu an siam ta thina ma se chu thil ven himna puar poleng chunga chau chuan khovel hi a om lo tlat mai ani lein puar polenga siam pi alam de ya hian puar poleng lian zok mu thei lo chu ala om chewa chu puar poleng bubble chu ni ina siam ani science lam tongka kan soidon chuan chu thil chu heliosphere ti in an soi thina ni atanga hlataka chuan kan solar system kal hualin ni atanga chuak tharui pai thil them te chuan chu ramri chu an vasiam ta he heliosphere hian veng him tu pho anga na thokin space environment chu ngongin van thengreng ril zok le interstellar particle atanga local cosmic radiation na tang chuan kan solar system a planet te chu aveng him ta thina ni an ti ani churam ri hlataka om chu spacecraft pahni Voyager 1 le True Chovin an lakal tlanga chu khol pahni te chuan chulai hmun heliosphere om charged particle le plasma wave chungchang po an ron thon bokani mase astronomer te chuan heliosphere chungchang atam jok chu zirchian an ladua apia lam thil om dan te chu chui zui an du bokani chu thil chu alen zong le apian zia te engtin nge ni atanga chuak solar particle te chu heliosphere an paltlang nuwa interstellar space van thengreng ril thuk zok tina ang deu ani mayang chu chuta anin to a an om dan te thengreng ril zok atanga local zungzam chak tak tak high energy cosmic ray laka min ven dan te chu hriat chian zel an tumani chu thil galaxy chunga RC te inkara matter le radiation gas dust le cosmic ray angte in heliosphere an suta thil thlen dan chungchang chu kan chui zui zelani ti in mithiam te chuan an soiboka NASA in dollar makta doi zasari som pahni senga mission an nei tur chuan thil chiang zoka hril thei an be seibok kani
khati zong kha kan ron chuale thei chuni sela video te mino like sakla milo hype sak ve ngei bok don dia comment lampangero hi chu han soi zui chiam tur te hi van thina wang hianin i thiam dan khanin iron comment ve mai don nia